ok ok tu cỡ nó nữ tua cái đấy tua nữ xã là hai nữ sắc cái màu xóa nữ có dream để nữ luôn nâng thiên nữ tu khen nữ tua tàu ở bên lì nó nữ cỡ tàu đá chi thiên nữ hai tàu đá chi nữ là hai bên luôn nữ hãy cho lù cái xã ta theo tàu cỡ nó nữ haiภาษาอังกฤษนะok ก็hai cho liệu họ có sắc cái màu xóa 我ก็ยังตัวเกิดตัวเกิดนี่ก็สาเตาได้จีก็เกิดได้จีโอเคก็ชาวได้จีก็หายแล้วก็เชื่อเนี่ยโอเคเป้ชดเดิมลงจะชัวตัวจะเฟรนชดเดิมปอชดเดิมที่เป้าเดียก็ตัวเกิดไปเลยนะก็สาตัวดีจัดให้ก็เกิดตัวได้จีโอเคหายตัวโอเคnhớ rằng số lượng số tôi ya sinh ra nó cũng bé hơi chỉ thao ya của tôi rồi phổ biến mẹ tôi ya từ bây giờ cho họ lòng họ bằng nó chạy chơi ya long hạ chỉ sớm mong ya của tôi cầnภาษาอังกฤษhọ lòng họ bằng là chạy của tôi cần là lúc chơi ภาษาอังกฤษnó cô giờ là khi đó rồi bé sẽ giờ cô cho được sư phụ nó hàng này của tôi cần ภาษาอังกฤษhọ lòng họ bằng là chạy của tôi sợ chơi nhỏ sẽ giờ cô ấy tụ mong nhớ cả ภาษาอังกฤษhàng này theo linh giải nhận giải trí tôi đây thằng món nói ya vì doอยู่รู้อยู่เจนนั่นสดๆเนี่ยจะอยู่จุดเอาไม่เสียแล้วจะเกี่ยวถอดตัวกูป้าภาษาอังกฤษละกูอยู่รอบเพียร์เราเป้จอนใช้ห้องตุ้มห้องสุเล่นสุดตัวอ่ะเกี่ยวภาษาอังกฤษน้อยอีอยากยงเราเป้เสด็จนะอยากเล่นตัวป้าภาษาอังกฤษละอยู่ลงเตาลุ้นนั่งเราอยากตอนเต้กูกับภาษาอังกฤษวิยากูสาเปากูรู้นั่งเราอยากตอนเดีย我这样的เท่านั้นกูอยากเราให้ภาษาอังกฤษมินจีอย่าวิจัยกูเที่ยวกับภาษาอังกฤษอ่ะ Hello good morning everyone my name is Mr. Hu Jitao I come from the Phuvian Noi village I am 13 years old I'm single. I'm a student. I like to study English very much. Why do I study English? I study English because I want to get a good job and make more money. If I know English, I have more chance to get a good job. ok